za 2 dana, pa neko nije odgovorio. Ja sam imao doznanje da mogu da teraju Ispratite aplauzom Bogdana Miljkovića iz Starih Banovaca. Hvala. Četvoropreg iz Starih Banovaca vozi Bogdan Miljković, Vera Bregovac, cura i trompeta. Ulazi zajebali ga na prevar. Boris Mijalkovski, startni broj 54 za četvoropreg Ergele Veličković iz Jabuke, Plutomara, Pipa, Drava i Janja u četvoropregu Ergele Veličković iz Jabuke. Kaja si u rukama iskusnog Borisa Mijalkovskog. Zaustavlja četvoropreg, tačno ispred sudijske tribine. Startni broj 54, izvolite. Četvoropreg Ergele Veličković iz Jabuke, Plutomara, Pipa, Drava i Janja, upregnuta grla, kraja si u rukama Borisa Mijalkovskog. Željana, tiše, žeta je za njega leta. A, vidi koga došlo, to je došlo. O, Nađa, pukljeno! Ako ima neko raditi, dobro. Uživamo u nastupu četvoroprega Ergele Veličković iz Jabuke. Kraja se drži Boris Mijalkovski, Plutomara, Pipa, Drava i Janja. To je 3 rakije. I to ovu treću jedna Borisa Mijalkovskog vrti četvoropreg lako iskusno Boris Mijalkovski. To je Ergela Veličković, Jabuka, Plutomara, Pipa, Drava i Janja u četvoropregu. Kaja Sima upravlja Boris Mijalkovski. Pozdravite aplauzom Miloša Plavšića, startni broj 1 za disciplinu četvoropreg, član Dubrovački Sersan iz Dobanovaca, u četvoropregu 77 krabe 12, Kanisa 268 krabe 13 i Jadranka. Izvolite. Četvoropreg iz Dobanovaca, Kaja si u rukama iskusnog Miloša Plavšića, člana konjičkog kluba Dobanovački Sersan, 77 krabe 12, 268 krabe 13, Kanisa i Jadranka u četvoropregu koji vozi Miloš Plavšić iz Dobanovaca. Makar da, moglo ti ranije desiti. To nije pošto. Ne, nije. Pogotovo je država kada. Došlo vreme. Ja tu preći. Rekao je, a vidiš da si tako ti davaj po Srbiji. Što se bojite? Ostavi, daj. Znaš onaj korak od Želja kad dođe ovo? Ne pričao sam lako njebe. Kaže on, on kaže. Hvala na učešću, ispratite aplauzom Miloša Plavšića iz Dobanovaca, član konjičkog kluba Dobrovački Sersan u četvoropregu sa startnim brojem 1. Ivana, sve ti rođendan. Eto! Ispratite aplauzom Radovana Adamova, konjički klub Vranjevo, Novi Bečej. Gledamo nastup četvoroprega iz Velekiša, koji vozi član konjičkog kluba Koordinac Beč, Milka Bravac i Tedrava i Gajtana u četvoropregu, Kaja se u rukama Vladimir
Vladimira Vasića iz Belegiša. Startni broj 7 za disciplinu četvoropred. Hvala i vama na učešću. Aplauz za Vladimira Vasića, člana konjičkog kluba Poljanovac iz Belegiša. Sa Nerekom Dravom, čerkom Dravom i Gajetanom u četvoropredu. Ajde, sada. Od danas? A dobro drži. A zato ti kažem 5 komada. Kažem 5 komada, ja da držim 5 komada. Ja držim 2 pa me to na leđa. Sam drži sam kod tihe. Sljedeći takmičar Vlajko Topalov iz Bačke Palanke. Izvolite pozdraviti ih aplauzom. Četvoropreg iz Bačke Palanke vozi Vlajko Topalov. Nisam pravio problem. Ti meni samo kaži kad ćeš doći, ja njemu kažem. Meni uopšte bio problem, znači meni kaži kad ćeš doći. Problem. Znači, evo sad ću ja doći, do sad treba da se doći. Znam da je to tebi. I da treba bi djete u Hvala i vama na učešću i u disciplini četvoropred. Pozdravite aplauzom Stepana Petkovića, člana konjičkog kluba Staviti Jakeri iz Kača. Ako nema ništa, tako ja ti kažem, on njemu naredio kako da obrani. Hvala na učešću.